Hi guys, welcome back to my channel. Mayam ngasidi ay nga marum thongbagi unique recipe ma share tawjarake. Mayam yumda nga marum di adum toina thonga charamgani. Ado aigi nga marum thongbagi maung sida muktang thongaga chabiu. Aduga anoba mahaw ma soidana phangani khali. Ado nga marum se ngasidi potol ka tawraga thongdoini. Ado video se loina yengbiu. Aduga thongaga chabiu aduga comment su ibiro kamai tawge habdo adudi mathang do ucharage video se loine yengbiu potol se 300 gram gi chang da laujare potol se anobani anobo potol na thongaga di hauri aduna anobo potol loina laujare aduga nga marum se 250 gram gi chang da laujare ahan bada hojik potol se side ani makta nipsina khara kathalani sumaina side ani makta khara kathalani aduga magi maku se asang base jampana sumaina khetoni asi punamak potol punamak se sumaina khetoni ado khetok polorga mu ucharake ahan bada si singse hana khet palohi ke aduga mu ucharake sumaina khelani potol se maku phajana khoe aduga chamthok chare hojik mayai da sumaina ka ani aduga masunga mamam tarani ai sumaina kakchare ado mayamge pamba shape to pi aning ba chawhaning bodo adumaina kakpiro ado se hojik punamak se kakpalorga mu ucharage mathangi do potol singse hojik soiba lore hojik ai alu ani ka hapchage alu se pambagi dum hapchare ado alu se haptraga su alu pamdraga di haptraga su dum potol singakta thongba jai ado alu se pambagi si hapcharani soiraga aduga asi chamba su lore aduga si loraga mathangi do mucharage potol galu ga se ngauthongnabagi hojik siga khang sahalle aduga thaw heire thaw se potol galu ga se ngaunabagi khara heire aduga khang se phajana sare hai kanduga mai se lo tawraga thammani aduga siga yankhang hape aduga thum khara hapani thum se khara hapaga aduga khabaina se ani se mix tawrani aduga hojik potol galu ga do hapani aduga mix tawraga mai se medium tawraga thammani medium tawraga si ngaurani minute 5 mu ngaurani adudi sumaina makum hangdoga dum ngaurasu jai makum khumjalaga su ai adum hangdo ngaurani aduga marak dum otkani ado maido dum medium tawraga thammani potol galu ga se medium flame da minute 5-6 ngaure hojik se kothoga side tawraga thammani potol galu ga se kothoga side tawraga thamme aduga tilhau se ama laure aduga chanam ama singkhara aduga khamen simbi se ama si singse kupna soire se hojik tilhau ga chanam ga singa se grinder da takhairani tilhau ga chanam ga singa do grinder da se hojik punna loina takhaire hojik siga ngasai gi potol ga alu ga ngauhiba thaw duga thaw kitanga hapaga aduga thaw se sahalani ngaha thaw se sare hojik flame se low tawre aduga paspuron se hapani paspuron se hapaga paspuron se pokhairakpaga hojik siga ngasai gi tilhau chanam ga singa sugai hibada punna si hapchalani si se hapchalaga aduga se hojik minute 2-3 khak ngaurani low flame da dum ngaurani tilhau ga chanam ga singa se minute 2-3 ngaure hojik siga khamen simbi hapani khamen simbi se hapaga thum khara charani thum se charaga khamen simbi se jangna pathai aduna khamen simbi siga pathana bagi thum se chaire aduga singa ha hojik minute 1-2 ngaurani aduga khabai sena khamen simbi siga tilhau chanam siga phajana mix tawrani thugairani khamen simbi su pathare aduga khabai na su se phajana mix tawre minute 2 hojik siga masla mahi hapani masla mahi se ngasai na mamangda semaga thamini asi se yankhang tablespoon ama jira tablespoon ama morok tablespoon ama aduga kashmiri lal mirch do adudo tablespoon ama tawraga semini simple oina dum nungtigi jumda thongnaba masla singdona aduna ising asaba khara hapaga aduga mix tawraga thamme hojik sigai siga tenggo siga lemhobodo tengsalaga hape ase hojik minute 2 muk masla se low flame da dum phajana ngaurani phajana mix tawrani
मसला से मिनिट अनी ngौरे लो फ्लेम दा होजिक फ्लेम से खितंग कलहले अदुगा पोटोल गा आलू से हापे पोटोल गा आलू से हापगा मिनिट अमा अनी फजना मसला से गा पोटोल आलू से चंगनबगी ngौरनी मैदी अदुम लोदगी खितंग कलहलगा अदुमाइन तौरगा थम्बनी अदुगा ngha ngौरनी असे होजिक मिनिट अमा अनी अदुम ngौरे होजिक सिगा इसिंग हापनी होजिक सिगा इसिंग असाब हापचरे इसिंग असाब से हिंजांग दा दुम हापी हिंजांग दा इसिंग असाब हाप से जांग नसु सौगले अदुगा हावरे हैन सु खंजई अदुना इसिंग असाब से हापे इसिंग असाब से हापगा होजिक से मिनिट 35 मुक सौहनबगी चांग दा अदुगा मही से खरा नाइनबगी इसिंग से खतंग जामना हापे अदुगा nga marum do ngasai gi do si tawthok ta bida sumaina nga marum sing do hapani sumaina tawthok ta na nga marum se hapaga di हाउ सु हाउरी अदुगा nga marum do jamna thotaraga hauri aduga nga marum da thau da ngौरगा थोंगागा पोखाइबा अदेगी मसादा का चोंगना खोना तौबदो अदुदो तौररोय सुमाइ तौबसे हाउरी nga marum se होजिक हापा लोरगा खाबैना खितंग मिक्स तौरनी मही सिगा nga marum से चंगिनबगी जामकन्ना असि से मिक्स तौरोय होजिक सिमाइन तौरनी अदुगा हाई फ्लेम मई से कन्ना थारनी अदुगा सिगी से सौहलनी मिनिट 10 मुक सौहलनी मिनिट 30 मुक सौहनबा लोरगा मु उच्चरागे हिंजांग से होजिक मिनिट 10 सौहले मिनिट 10 सौहलिगे कांदा खाबैना आई ओच्चादे अदुगा होजिक से खाबैना खितंग मिक्स तौजगे अदुगा nga marum se होजिक कंझले अदुगा होजिक सिगा थुम हापचरनी थुम से नमगदबगी चांग दा हापखरनी होजिक से थुम सेगा nga फजना मिक्स तौरनी अदो ngasai ए nga marum se हापगदी ओच्चादे काइगिनी अदुगा होजिक ती ओलसो दुम जारे होजिक सिगा मीट मसाला हापनी मीट मसाला से खर हापचरे मीट मसाला से ऑप्शनल नी हापनिंग्रसु हापत्रसु जाय गरम मसाला खर हापचगे गरम मसाला से खक्तंग हापगा असुम हाउरी अदो हापनिंगगसु हापियो हापनिंग्रगसु स्किप तौबियो होजिक से हिंजांग से मही से खर नाइना दुम चानिंगे दो मही से खर लिकदबा माली अदुना इसिंग असाबा हापचरनी खरा अदुगा मयामसु इसिंग से वाटकदबा ओरगदी मही खर नाइना चानिंगगदी इसिंग असाबा हापियो इसिंग असाबा से हापगा ngeहak सौहलनी सी मिनिट 3-4 दुम सौहलनी अदुगा लोरनी अदुगा इसिंग असाबा हापगी ngasai थुमगी चांगदो अदेगी इसिंगदुगी मथंगदा हापदो अदु नमगदबई चांगदा हापचरे अदो मयामसु तुमाइना हापिरो अदुगा हाउना सुमाइना nga marum से तावथोक्तना थोंगा चाबिउ पोटोल का तौरगा पोटोल गा nga marum तावथोक्तना थोंबगी रेसिपी से स्वाइस द लोरे गैस फ्लेम से ऑफ तौरे मयामसु सुमाइना सोइदना थोंगा चाबिउ अदुगा कमाइना टेस्ट तो फंगे हाइबदो कमेंट इबिरमु कमेंट इबिरमगदी एसु मयामना कमाइना टेस्ट फंगे हाइबदो खंगबा ngamjagani अदुगा आइगी वीडियो से पाम्बिरगदी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तौबिरमु मयामना मथंगदा तौहनिंगबा रेसिपी लेरगसु कमेंट इबिरमु आई सोइदना तौजरके ngasigiदी matang sida loisanjarage।